Yali. Ya, ini bisa kau tahu. Biar aja lah, no. Biar aja lah. Lem gue lah.
Ini terang dulu ini, dua dia kau. Masyarakat ini kita tahu. Ui. Maksudnya, dah sesuatu kekayaan ini. Kelas V, kisah sendiri lah, no. Hari ini bagi lara tak kini balik lah. Apa kita lah, muara pun itu nyaman. Kita dali, balik tahu popo, usah milik kau lah, guys. Meloje body si beyo ada kisu hilo pai pele keze lewi Kara City dah pergi kita le we class B ni lah kinya pula we class B mai cuai hele tau po Ima buma tawa da lah. Lu ni bersih beli lah. Ciharap malah cone. Ilo nam buara kai lah. Buara dia. Use the right lane to take the exit onto State Highway 51 East and US 64. East of Broken Arrow. Take the exit. Banyak orang tua gue lah. Lu cakap nak?